natin write yung Tagalog words sa Korean characters. Let's try! Maganda. Maganda ka. Please, let's start with... Okay, please wait. Let's start with ma. Let's start with M. Ma. A. That is already ma. Maghan. Ma. Ga. Mm. N to guys, N. Maganda. D. A. Tadan! Sino yun? Maganda. Maganda. Next naman. Let's have tao. Ti. Oh, ti. Ta, ta, ta. Ta. Ta na yan. Ta. Oh, tao. 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 Okay, let's try umaga. Oh, u. You to guys, you. U. M. E. Ma. Uma. J. A again. So, umaga. 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 Okay. Hapon. H. Ano yung H? Kalimutan ko. Ah, here. H, tsaka A. Ha. P. P. Ha. P, tapos O, tapos N. Hapon. 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 Baik tayo, guys. Umaga. Tao. Maganda. Thank you so much. That is for today. Yun na yun. Bye!